Anisha, but kini channel jangan Anisha Khasi vlog ti kum nu film ngai pergi saya iklan ya en ho ngaruh ke saya iklan bah but Mynta Khasi kade Khasi khatsau tarik jumpa so happy Valentines Day fi baro kam tam ya fi baro hi subscriber jangan but sakaway baro fi ong nga balanu Anisha fit itu I Hubby jong fi so don't worry Mynta Khasi yang fi tang ba tang ba kaway namar ba na duk mena step tip ila Anisha kamera idan kamera mentaru ti na duk mena ngamut dan duk kamera iklan sya ngai ong ba ibu surprise si Mynta Khasi Mynta jong so I'm so happy ti komen pala kita ti ibu surprise bari o yang awat ng room ko kamera tinga kampat room kamera tinga sa room sa shipang tang ba ngaru nga sa pen itu iti sa shipang I ti de ilawan mi ina po kamera bat na kata ti bat ngaru ngala ko awan pe pala kata surprise yung iti nga ti ila iyo nga nabtasi Mynta Khasi nabtaja nga so kampas lam shi kapor tingan abi I bat nga sa ikindu biyang pa iti sa shipang 2 hours later. Finally, ladon hani Mynta Khasi. He is the love of my life, my hubby. Te babe, naduk manu ki subscriber jangan kila ong nga bangan pen itu ifi te Mynta Khasi dan even ong nabita jengki. Hi friends, tekono fi Shillong. Happy Valentines Day fi baro. Kumju ya bibi jangan. Same to you. Te friend dak Sngi what I surprise I. Te hapta hikmat. Install stage camera. Cisha ya. Hi. Naman all guys, naduk manu ay fi ang brand naduk step in kam siya kan macam mana naman bi ang ay surprise in Khasi. Te kamsan siya po ngaron ang pay bakit ni lang. Sa kamsan siya pa. Let's get started. 5 minutes later. Play dok man. Ya shush hikmat. Kila biang. Ya sakniat. Abiang. To ken play nok hikmat. Wow, this good. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'll never leaving your side, cause you're mine. Kini gigit Mynta jangan sudah. Hi ken bibi, tajang fi ken baro. Oh wow, this is sweet. Look guys, screen Padi chocolate? Dairy milk. Wow, si badan hat. Yang sa basa si pangan pa siya ni William. Ngelayo rose away, ngelayo teddy, but dairy milk, yang tidak ini Mynta. Kasih ini tilong si Emma. Ay, kunya ini penting. Cause you're mine.
Skuñ falat ni teti. Skuñ ha, I love you so much, baby. I love you too, my wife. Bye. Skuñ ha, I love you so much. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. Hey guys, minta kasih dah kan video. Instagram yang part lah next video. See ya.